براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Bu Allah ve onun peygamberinin sizler bilen muahide tüzüşken müşriklarga qaratgan ada juda buluş, yani muahidini bekar qilish ilanıdır. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Ey müşrikler! Yeryüzüde Halıqınınlarca 4 ay yürünglar. Bilinglar ki sizler Allah'tan qeçip qutulanmaysizlar. Bilinglar ki Allah kafirlarni xar qilguchidir. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan ilandır ki Allah ve onun peygamberi müşriklardan ada judadır. Eğer küfrüdün tevbe qilsanglar, bu sizlarga gumrohlikda ketaverishdan yaxshidir. Eğer İslamdan yüz o'rsanglar, bilinglar ki Allah'tan qechib qutulolmaysizlar. Kafirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Ama müşrikler içideki sizler bilen muahide tüzüşken, muahidige hiç qandaq xilaflık qilmagan, sizlerge qarşı hiç qandaq adamge yordam bermaganlarga kelsak, ular bilen tüzgen bu muahidige onun vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Şübhisiz ki Allah taqvodorlarni yaxshi ko'rdi. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchratsanglar shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar, qo'rshanglar, ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki Allah tavba qilguvchilarga eng mag'firat qilguvchidir, eng mehribondir. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Eğer müşriklardan birer kişi senden amallık dilese, ta ki o Allah'ın kalamını, yani Kur'an'ı anlaganga, yani fikir kılıp onun hakikatigi yetkenge kadar onunla amallık bergin. Andın o iman etmesa, onu cini, meli aman tapadigan jağı yetkizip koygan. Bu şunun için ki ular
islom dinining haqiqatini bilmaydigan qavmdir. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Allah'ның ve onun peygamberinin karşıca ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandaqmi muahidi degan narsa bo'lsin. Ammo Masjidi Haram qishida sizlar bilan ahdi tuzishgan mushriklar agar ahdisiga vafo qiladigan sizlarmi vafo qilinglar. Shubhisizki Allah taqvodorlarni, ya'ni Rabbidan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni yaxshi ko'rdi. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Mushriklar ahdisiga qandaqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda ne tuqqanchilikqa, ne ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni ig'izlarida xo'sh qiladi. Dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ular Allah'ның ayetlerini dünyanın mal mülklerinden erzmez narsalarga tegishdi. Kishilarni Allah'ның yoludan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon? لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Ular mu'minlar haqida ne tuqqanchilikqa, ne ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshqichilardir. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Eğer ular küfrden tövbe qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. Tushunadigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Eğer ular ahdi bergandan keyin qasamlarni buzsa va dininglarni ayıplasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrining katta boshlariga urush ichinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Ey müminler camiası! Ahdi bergende işken qasimini buzgan, Peygamberni Mekke'den haydab chiqarishni qasdlagan ve sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar? Agar mu'min bo'lsanglar,
qo'rqishinglarga Allah eng loyiqdir. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Ularga urush ichinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan mutlaq g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifoliq, ya'ni tasalli berdi. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Hem ularni dillardagi ochiqdan xalos qiladi. Allah xalqan odamni tavbaga muvofiq qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allahning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqani sirdosh qilolmaganlarni bilmay, ya'ni o'tirg'i chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar. Allah sizlarning qilmishinglardan xabardardir. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Müşrikler özlerinin küfrünü iqra qılıp turuqluq, Allah'ның məscidlərini avad qilishi to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarının natijasi bo'lmaydi. Ular devzaqda qoladi. Ya'ni kafirlik bilan Allohning masjidlarini avad qilish bir-biri bilan sig'isholmaydi. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah'ның məscidlərini faqat Allahqa, ahiret günüge iman etgan, namaz ötügen, zakat bergen, Allah'tan başqadan qorqmagan kişilərlə avad qılıdı. Yani məscidni remont qilish, sarımcanlaştırış, tazılaş, məsciddə davamlıq namaz ötəş, Qur'an tilavat qilish qatarlıq işlarni qılıdı. Eni şularning hidayet tapqıçılardan bo'lishi ko'z tutuldu. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sizlar hacılarni suv bilan ta'minlashni, masjidi haramni avad qilishni Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning qilgan amallariga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
iymon etganlarning, hijrat qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ana shular savob tepish bilan maqsadiga erishkichilardir. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Rabbi ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlari bilan xush xabar berdi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishdi. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubhisizki Allohning dargohida ularga katta savob bor. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ey müminler! Eğer atalarınla, qeyrindaşlarınla imandan küfrünü artıq görsə, küfrüdə məhkəm tursa, ulanı dost tutmanglar. İçinlardan kimləki ulan dost tutudiken, ula zalimlardır. Yani ulağı oxşaş müşrikdir. Çünkü müşriklikке razı bolğan adamı müşrik hesaplanıdır. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Aytqin ki, eğer sizlerning atanglar, o'g'illarыңlar, qarindoshinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qolishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amriga kutinglar. Allah fasik qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegirasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xo'shallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilchi asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ina mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar.
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Andın Allah payg'ambariga va mu'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'midinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Allah kafirlarni o'ltirish va asir ilinish bilan azobladi. Kafirlarning jazosi ana shu. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Shuningdan keyin Allah xalqan odamga tavbani nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ey müminler! Müşrikler Allah'ını inkar qilganlıkları üçün faqat nejisdir. Muşi yıldan, yani Hicriyenin 9. yıldan keyin ular Mescid-i Haramga yaqinlashmasin. Yani hac qilmasin, ömre qilmasin. Agar sizlar ey müminler müşriklarning haramga kirishdan man'i qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, Allah xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki Allah sizlarga foydali ishlarni bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga iymon etmaydiganlar bilan Allah o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydigan va haq diniga, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib xor holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dedi. Nesaralar Mesih, yani İsa Allah'ın oğludur dedi. Bu ularning ağzıdaki delilsiz sözüdür. Ularning sözleri ilgiriki kafirlarning, yani müşriklarning farishtalar Allah'ın qizlaridir degan sözlerge o'xshaydi. Allah ularga la'nat qilsin ki Allah'ın balası yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan batılga burilib, ular qandaqmi Allah'ın balası bor deb Allohga yolg'on chaplaydi. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ula özlerinin Hebrilerini, rahiplerini, Yahudiler bilen Nasarlıların dini başlıklarını, ölümalarını ve Meryem oğlu Mesih'ni ma'bud kılıp aldı. Halbuki ula peygamberler arkalık fakat bir ilahqa ibadet kılışkı buyurulgan idi. Onundan başka, yani alemlerinin Rabbi Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Allah ulanın şirk keltirgenlerden paktır. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ula yani müşrikler, Yahudiler ve Nasaralar Allah'ın nurunu yani İslam dinini eğizleri yani yalgan yavudak bühtallar bilen öçürmekçi buludu. Allah öz nurunu üstün kılmaydı. Kafirler bunu yaman köygen takdirdi mi? Huvellezî arsele rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirahu ale'd-dîni kullihi velev kerihel müşrikûn. Allah hak din, İslam'ni barlık dinlerden üstün kılış için özünün peygamberini yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni toluk hidayet ve hak din bilen evetti. Müşrikler onun üstün buluşunu yaman köygen takdirdi mi? يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ey müminler! Hebriler ve rahiplerden, Yahudi ve Nasara ulemalardan nurgunları kişilerin pul mallarını hakikaten haram yeydi. Kişilerini Allah'ın dinine kiriştin tosudu. Altın kümüş yığıp, onu Allah'ın yolunda serp kılmaydıganlığa dövzakta buladigan qattiq azap bilen bişaret bergin. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. O günde yani kıyamet günüde o altın kümüşler cehennemnin otuda kızdılıp onun bilen ulanın peşanaları, yanları ve dümbilleri dağılınıdı. Ulağa bu silenin özünla üçün yıkan altın kümüşünla sile bu mal dünyalarınladaki Allah'ın hakkını ada kılmadınla yıkan altın kümüşünlanın vabalını tetinla değildi. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Şübhisizki asman ve zemin yaratılgandan tartip qamari aylarning soni Allohning dergahida 12'dir. Ulardan 4'i, yani Zulqa'ida, Zulhajja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan aylardir. Bu to'g'ri dindir. Yani mazkur 4 ayda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Bu aylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Allah cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zinglarga ziyon salmanglar. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Allah taqvodorlar bilan birlidir. Ya'ni Allohning amrini bajo keltirish, man'i qilgan ishlardan cheklanish bilan Allah'tan qo'rquvchilarga Allah'ning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Ayni arqaga sürüş, yani urush haram qilingan ayni boshqa bir oyga o'zgartib, yilning 12 oyini 13 oyga ko'paytirish kufrini ziyoda qilishdir. Buning bilan kafirlar ozdiriladi. Ular Allah haram qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yil halol qilsa, ikkinchi yil haram qiladi. Shuning bilan ular Allah haram qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ey müminler! Sizlarga Allah'ның yolida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nemishqa yurtinglardan ayrilganlar kelmaydi? Dünya hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishga rozi bo'ldinglarmi? Dünya hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan selishtirganda arzimas narsadir. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Eğer sizlar jihadga chiqmasanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltirdi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Allah har narsaga qodirdir. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh haqiqatan uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamrohiga g'am qilmag'in, Allah haqiqatan biz bilan billa deydi. Allah onunğa, yani payg'ambariga xotirjamlik bag'ishladi. Onunğa farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kafirlarning so'zini, yani shirik kalimasini past qildi. Allah'ның so'zi ustundur. Allah mutlaq g'olibdir, hikmet bilan ish qilguchidir. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey müminler camiası! Sizlar yenik bo'lgan yoki ig'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh, qari, piyoda, uloqliq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma holda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihod qilinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Agar ularning da'vat qilingani oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'ttir hal safar bo'ladigan bo'lsa, ular cho'qim sana ergishib g'animat elish maqsadida chiqatdi. Lekin bu oraliq ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqatdik deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlari halok qiladi. Allah biladi-ki, ular shak shubhisiz yolg'onchilardir. Afallohu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah seni kechirdi. Özriside rastçılar bilen yalğançılar sana eniq bo'lmagicha nemishqa ularga chiqmaslikqa ruxsat berding? La yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret günüge iman etadiganlar senden malları bilen ve canları bilen cihad qilishga ruxsat so'ramaydi. Allah taqvodarlarni obdan biladi. İnnemâ yesta'zinukellezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhir وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden faqat Allah'a ve ahiret günüge işenmeydiganlar dillarida Allah'ның birligiga ve senin peygamberligiga gumoni borlar ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tingirqab yurdi. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
وقيل اقعدوا مع القاعدين. Eğer ularning jihadga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Allah ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'rinliqni selib, ularning irodasini sundirdi. Ularga uylarida qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Eğer ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, aranglarda fitna fasodni ko'paytirdi. Aranglarga bölgünçilik silish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Aranglarda ular uchun tinglaydiganlar bor. Allah zolimlarni, ya'ni munofiqlarning ichi teshini obdan bilguchidir. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. İlgiri ular taki Allah'ның yardımı kelgenge, Allah'ның dini üstünlük kazanğana kadar hakikaten bölgünçilik selişqa uringan. Sana heyli mekirlerini işletken idi. Halbuki ular mundaq bo'lishini, ya'ni dinning üstünlük kazanışını yaman körgüçilerdir. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Ularning arasida Mana, yani mening jihadga chiqmay qilishimga ruxsat qilgin, meni baloga giribtar qilmagin, ya'ni Rumning ayollari bilan gunoh qilib selishimga sababchi bo'lmagin deguchilarmi bor. Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribtar bo'ldi. Shubhisizki jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Eğer sen birer yaxşılıqqa erişsen, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Eğer sana birer musibet gelse, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib, xo'shal qaytishidir. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsasi yetadi. U bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mu'minlar hamma ishini Allohga topshirsin. Uningdan boshqa hech ahadiga yo'lanmasin. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Aytqinki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Sizlarmi o'zingizlarga kelganini kutinglar, bizmi albatta o'zimizga kelganini kutaylik. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم
إنكم كنتم قوما فاسقين. Aytqin ki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilishinglardan qat'iy nazar sizlardan hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ularning bergen nafiqalari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xo'sh yoqmaslik bilan o'qiydi. Pul milini rozilik bilan bermaydi. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ularning mol mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kafir peti can üzüşini irade qiladi. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Ular biz çoğum sizlerden, yani sizlerge okşaş Müslümanlarımız deb Allah bilen qasam içidi. Ular sizlerden emas, lekin ular ziyan zahmetke uçurashdan qo'rqib, ağzıda Müslüman bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Eğer ular birer qo'rg'on yoki g'or va yoki gemini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning ba'zisi sening sadaqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayiblaydi. Ularga uningdan berilsa xo'sh bo'ladi, berilmasa xafa bo'lishidi. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Eğer ular Allah'ның ve Allah'ның peygamberinin ularga bəginiga razı bolsa ve Allah bizga kifoya qiladi, Allah ve onun peygamberi bizga öz fazlidan ato qiladi. Biz haqiqatan Allah'ның fazlini, ihsanini ötünüp so'rg'uchilarmiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlarga, dillerini İslamga moyil qilish ko'z tutilganlarga,
qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga pul mollaridan ayrilib yo'lda qolganlarga beriladi. Bu Allohning belgilimisidir. Allah bandalarining manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali aziyat yetkazadi va payg'ambarni anglagan narsasining hammasiga ishonadi deydi. Aytqinki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mu'minlarning so'ziga ularning ixlosini bilganligidan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga aziyat yetkazadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostli mu'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Bu munofiqlar kimiki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik ko'rsatadigan, uning do'zaxga kiradiganligini, do'zaxda mangu qoladiganligini bilmamdi. Ana shu cho'ng rasvolikdir. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Munofiqlar o'zlari to'g'risida biror sura nozil bo'lib, ularning dillaridagini, ya'ni nifoqni mu'minlarga xabar berishdan qo'rqadi. Aytqinki, sizlar Allohning dinini xoliqininglarcha masxir qilinglar. Sizlar pash bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkor qiladi. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen ulardan mesxir qilganligi to'g'risida so'rasang, ular biz rost emas, faqat ish-pushqi qilib o'ynashib deb qo'ydik deydi. Sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini mesxir qildinglarmi degin. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zri aytmanglar. Sizlar iymon etqininglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kafir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklari uchun afv qilsak, yana bir guruhni
günahkar bolğanlıqları, yani münafıqlıq bilan günahni davamlaşdırğanlıqları üçün jazalaymiz. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Münafıq ərlər bilən münafıq ayollar münafıqlıqda və imandan yıraq bolışda bir-biriga o'xshaydi. Ular yomonlikqa buyuriydi, yaxshilikdan to'sidi. Ular qo'llarini yumib oladi, ya'ni bexillik qilib sadaqa bermaydi. Ular Allohni unutdi, ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmu ularni unutdi, ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Shubhisizki munofiqlar fosiqlardir. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah münafıq ərlərə, münafıq ayollar və küffarlarga dövzəxni vədi qildi. Ular dövzəxdə məngü qalıdı. Dövzəx ularni azablaşqa yeterlikdir. Allah ularga lənət qildi. Ular məngülük azabqa duçar boludu. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Ey münafıqlar! Sizlərning halınlar sizlərdən burun ötkenlərə, yəni halak bolğan ümmetlərinin halıga oxşaydı. Ular kuch-quvvatda sizlərdən güclük, mal-mülki və avladı sizlərninkiga qaraganda köp idi. Sizlərdən burun ötkenlər dünyanın ləzzətləri cəhətdəki nisibisindən bəhrəmən bolğandək, sizlərmi dünyanın ləzzətləri cəhətdəki nisibənlərdən bəhrəmən boldunlar. Ular batılğı çümgendek, sizlərmi batılğı çümdünlər. Əni şularning yaxshi əməlləri dünya və axirətdə itibarsızdır. Əni şular ziyan tatqıçılardır. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ulardan burun ötkenlerinin Nuh, Ad ve Samud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin, kömtürüp etilgen qışlaqlarının, yani Lot aleyhisselamның kavminin qışlaqlarının haberleri kelmedi mi? Ularga peygamberleri mucizelerini elip geldi. Bu mucizelerini ular inkar kıldı. Allah ularga zulüm qilgani yo'q, lekin ular kafir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlari zulm qildi. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Mümin erler, mümin ayallar bir-biri bilen dosttur. Ular kişilerini yaxşı işlerini kılışkı buyuruydu, yaman işlerden tosudu. Namazni toluk ada kılıdı. Zakat berdi. Allah'a ve Allah'ın peygamberine itaat kılıdı. En şulağa Allah rahim kılıdı. Allah hakikaten mutlak galiptir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah mümin erler ve mümin ayallarga astidan östanglar iqib turdigan cennetlerini va'da qildi. Ular cennetlarda mangu qoladi. Hamish turadigan cennetlarda güzel joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi cennet ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ey peygamber, kafirlarga ve münafıklarga karşı cihat qilgin. Ularga karşı g'azat qilish ve qo'rqinch silish bilan qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. U nima degan yomon joy? يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Ular, yani münafıklar, hiç nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qildi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. İslam diniga kirganligini ifodalagandan keyin kafir bo'ldi. Ular ishqa oshmaydigan ishni ishqa oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'risa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va biror madadkor topilmaydi. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Ularning ichidagi ba'zilar agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, ya'ni rizqimizni keng qilsa, albatta sadaqa beratdiq, albatta yaxshilardan bo'latdiq deb Allohga ahd qildi. فلما آتاهم من فضله
بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Allah ularga öz fazlidan ata qilgan, ya'ni boy qilgan chaqda bexillik qilishdi, ya'ni ahdini buzib Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishdan yuz o'rishdi. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Ular sadiq qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonini, ihsonini da'vo qilishdiki, yolg'onchiliklari uchun Allohga muloqot bo'ladigan kun, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqlikning dillarida yildiz tortib turishini Alloh ularning oqibati qildi. Alam ya'lamu anna Alloha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Alloha 'allamul ghuyub. Allohning ularning ichki sirlarini, o'zaro qilishgan yo'shirin so'zlarini bilib turadiganligini, bütün g'ayblarni chunqur biladiganligini ular uqmamdi. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Munofiqlar mu'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiq qilg'uvchilarni taqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiq qilg'uvchilarni ayiblaydi. Ularni masxir qiladi. Alloh ularni masxir qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ola yani münafıklar üçün meyli mağfiret talep kıl, meyli mağfiret talep kılma bir okşaş. Ola üçün 70 qitim mağfiret talep kılsan mı, Allah hergiz ulanı mağfiret kılmaydı. Çünkü ula Allah'ni ve Allah'ın peygamberini inkar kıldı. Allah fasık kavmini hidayet kılmaydı. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Resulullah'a xilaflik qilib Tabuk g'azotigi chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar uylarida baxirmon o'ltirganliklari bilan xushal bo'lishdi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqinki, cehennemning o'ti teximi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqadi. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'ilsin.
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Agar Allah seni Tabuk g'azatidan qaytirib, o'zirsiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumining yeniga elib borsa, ular ikkinchi bir g'azatga chiqishga sendan izni so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azatga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Shubhisizki, sizlar dastlabki qitimda chiqmay uyinglarda bahraman o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Endi g'azatga chiqmay qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ularning arasından o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagan. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisi ustidami turmagan. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq olti bilan o'ldi. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Allah dunyoda bular orqali ularni jazolashni, ularning kafir feti can üzüşünü irade kılıdı. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Birer sure nazil kılınıp, Allah'a iman etinglar ve Allah'ın peygamberi bilen birlikte cihad kılınlar deyilse, ularning arasidagi maldarlar senden g'azatdan qilib qilishga ruxsat so'raydi. Ular bizni qo'y, g'azatga chiqmay uylarida bahramon o'ltirg'uchilar bilan birga bo'layli deydi. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ular uylarida qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kasallar va ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihaddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon etganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qildi. Ayni shular ikkili dunyoning yaxshiliklariga nail bo'ladi. Ayni shular maqsadga yetguchilardir. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah ularga ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir.
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Arabilardan özürü bayan qılğıçılar cihatqa chiqmaslikqa ruxsat so'rab keldi. İmanni da'vo qilib Allahqa va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar cihatqa chiqmadi. Ya'ni Arabilardan yana bir turkumi cihatqa mı chiqmadi? Özürü bayan qilibmi kelmadi. Ulardan kafir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Acizlar, yani yaşanğan boğaylar, keseller, cihatqa chiqishga xarajat topolmaganlar Allohga va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar, cihatqa chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qilguvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Alloh eng mag'firat qilguvchidir, eng mehribondir. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Yana mundaq kishilarni ayblashga yo'l yo'qdir ki, ular cihatga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Ular cihatga chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklari uchun g'amkin ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Özleri bay turib cihatga chiqmaslikqa ruxsat so'raganlar ayblanish kerak. Ular cihatga chiqmagan ayollar, kesellar, acizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Alloh ularning dillarini pechatlab etdi. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ularning yeniga, yani Medine'ge Tabuk g'azatidan qaytib kelgan chig'inlarda ular sizlarga g'azotdan qayilib qolganliklari to'g'risida o'zri bayon qiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga o'zri bayon qilmanglar, sizlarga ishonmaymiz. Allah sizlarning ahvolinglarni va dilinglardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Allah ve onun peygamberi sizlarning amalinglarni ko'rib turdi. Ondan keyin yoshurun ve oshkora ishlarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Allah sizlarga butun qilmishinglarni aytib berdi degan. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Ular, yani münafıqlarning yeniga qaytib bağınыңlarda, ular sizlarning ularni ayıplamaslikinglar uchun
yolg'on o'zirlar bayon qilib, Allah bilan qasam qiladi. Ulardan yüz o'ringlar, ya'ni ular bilan so'zlashmanglar va salomlashmanglar. Ular haqiqatan nijisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning bordigan joyi jahannamdir. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Sizlarning roziliqingizga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib berdi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Alloh fosiq qavmdan rozi bo'lmaydi. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. A'rabilarning kufri va munofiqligi texmi ziyodadir. Allah payg'ambariga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Allah maxluqotning ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. A'rabilardan ba'zilari Allah yo'lida bergan narsalarni jarimon hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchursin. Allah hammani anglab turg'ichi, hammani bilib turg'ichidir. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. A'rabilarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Allah yo'lida bergan narsalarini Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinchilikka erishadi. Allah ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Allah haqiqatan eng mag'firat qilguvchidir, eng mehribondir. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Hammeden ilgiri iman etgan muhacirlar ve ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlardan, ya'ni tabiinlar ve qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Allah rozi bo'ldi. Ularmu Allah'tan memnun bo'ldi. Allah ularga ostidan o'z tanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Etrafınlarda A'rabilardan münafıklar var.
Medine ahalisidan mu münafıklıkta çın tuğanlar var. Ularni sen bilmeysen, biz bilimiz. Ularni iki qitim, yani dünyada qatl qilish ve esir ilish bilen ölgende qabr azabı bilen jazolaymiz. Ondan ular ahiretde çoğun azabqa, yani devzaq azabıga qaytırılıdı. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Yani bir kısım kişiler günahlarını itiraf kıldı. Yani başkalarına okşaş cihatga çıkmaganlıqıga yalgan özre etmedi. Ula yaxşı işqa yaman işini arlaştırıp koydu. Allah'ın tevbesini kabul kılışı ümitliktir. Allah hakikaten tevbe kılgıçılarını en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulanın mallarının bir kısmını sadaka hesabıda ağın ki, onun bilen ulanı paklığaysan. Yaxşılıklarını köpeytkeysen, ulağı dua qiyğin. Şübihisiz ki senin duayın ulağı hatırcemlik elip gelidi. Allah hemmini anlap turğucu, hemmini bilip turğucudur. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Ula yani tevbe kılgıcılar Allah'ın öz bendilerinin tevbesini kabul kıldıganlıkını, halis niyetlik kişilerinin sadiqisini kabul kıldıganlıkını ve Allah'ın tevbini bekmi kabul kıldıganlıkını en mihriban ikenlikini bilmemdi. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ulağı etkin ki, xalıgan əməllərini qılınla. Qılğan əməllərinlərini Allah'ın peyğəmbəri ve müminlər görüp durdu. Yoşurun ve aşkarını bilgiçi Allah'ın dergahıga qaytırlısılar. Allah qılmışınlarını siləgi xəbər qılıdı. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Yeni bir kısım cihat çıkmagan kişilerinin işi Allah'ın emrigi kaldırıldı. Allah ya ulanı tevbe kılmasa cezalaydı, ya ulanı tevbege muvafık kılıdı ve mağfiret kılıdı. Allah hemmini bilip durgucudur, hikmet bilen iş kılgucudur. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Bazı kişiler müminlerge ziyan yetkizüş, küfrünü küçeytiş, müminlerin arasını parçalaş, Allah'a ve onun peygamberine karşı durgan adam, yani Abu Amir rahibnin kelişini kütüş məqsədi de mescid bina kıldı. Ula
biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qiladi. Allah guvohlik berdi-ki, ular shak shubhisiz yolg'onchilardir. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. O mescitte mengü namaz okumagın. Birinci günden tatipla taqvo asosi qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'ydigan kishilar bor. Alloh ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uchilarni yaxshi ko'rdi. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Dinning binasini Allah'ның taqvodarlığı ve razılığı asasıga qurgan adam yaxshimi yoki yiqilay deb qolgan yarning girvikiga qurib, o'zimi uning bilan billa davzax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Ta ki ulanın yürekleri par bulup ölmügice, ulanın salgan mescidi, yani mescidi zirar, dillerdeki guman münafıklıkның yıltızı bulup kılıverdi. Allah hemmini bilip durğucudur, hikmet bilen iş kılgıcıdır. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Şüphesiz ki Allah müminlerden ulanın canlarını, mallarını, ulağa cennetini berip setip aldı. Ula Allah'ın yolunda uruş kılıp düşmanlarını öldürdü ve öldürüldü. Yani düşmanlar bilen cihat kılıp şehit boludu. Cihat kılgıçılarga cennetini va'da qilish Tevrat'ta, İncil'da ve Kur'an'da zikir kılıngan Allah'ın rast va'disidir. Va'disiga Allah'tan mı bek vapa kılgıç kim ba? Yani Allah'tan mı vafadar ahdi yok. Kılgan bu sodanlardan hoşal bulunlar. Bu zor muvaffakiyettir. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Günahlardan tövbe kılgıcılar, ihlas bilen ibadet kılgıcılar, Allah'a hamd sana etkiçiler, roz tutkuçilar, ruku kılgıcılar, secde kılgıcılar, yaxşı işlarga davet kılıp yaman işlardan tozgıcılar, Allah'ın belgilemelerine rioya kılgıcılar,
ya'ni Allohning bekitgan farzlarini ado qilib, cheklagan ishlardan yong'uvchilar ham ahli jannatdir. Mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Peygamberge ve müminlerge müşriklarning ahli davzaq ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdimi ularga mag'firat talab qilishi durust emas. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p oqchekkichi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Allah bir qavmni hidayet qilgandan keyin ular saqlanishga tegishli ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Ya'ni gumrohlikqa hukm qilmaydi. Allah haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. Innalloha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Şübhisizki osmonning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah o'likni terildirdi, terikni o'ldirdi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytda ergashgan muhojirlar va ansarlarning tavbasini qabul qildi. Aynı zamanda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tas qolgandan keyin Allah ularning tavbasini qabul qildi. Allah ularga eng merhametlik, eng mehribondir. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Cihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tortuyilgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish
mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qilg'uvchilardan bo'lishi uchun Allah ularni tavbaga muvaffaq qildi. Allah tavbani bakmi qabul qilg'uchidir, bandalarga eng mehribondir. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ey müminler, Allah'tan korkunlar, rastçılar bilen birli bulunlar. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Medine ahalisi ve ulanın etrafındaki Arabilarının Resulullah bilen cihatga birli çıkmay kılıp gelişi özlerinin aramı bilenli bulup japada Resulullah bilen birli bulmaslığı doğru emas idi. Bu yani ulanı cihatga çıkmay kılıp gelişten men qilish şunun üçünki ula Allah'ın yolunda uçurgan ussuzluk, tartkan japa müşaqqat ve açlık, ulanın kafirlarını hapılıqqa saladigan her bir qadimi düşmanlar üstüden erişken ularni öldürüş, esir elish, mağlup qilish qatarliq her bir narsa üçün Allah'ın dergahida ularga yaxshilik, yani savab yoziladi. Allah albatta yaxshi ish qilg'uvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Ulanın Allah'ın yolunda meyli kiçik bolsun yoki çoğ bolsun sarf qilgan narsasi ve cihat üçün basqan her bir musafisi ulanın qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzasidan ularga yoziladi. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Müminlerin hammasının cihatga çıkışı kerek emas. Ularning içindeki her bir cemaatın yana bir türkümü dini alimi bolup, ular qavmining qishiga qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqa ilm talab qilishga chiqmadi. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Ey müminler! Sizler
özüңlarga yaqin joydagi kafirlar bilan urush qilinglar. Ya'ni sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Ular sizlarni his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ishinglar og'rimasin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir. Ya'ni Allah taqvodorlarga madadkordir. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Kur'an'dan birer sure nazil kılınsa, ulanın yani münafıklarının arasında meskır kılış yüzsüdün, bu yani sure kaysınlarının imanını küçeytti deydiğanlar var. Müminlerge kildiğen bolsak, her surede yeni delil ispatla boğanlık üçün, bu yani sure ulanın imanını küçeytti. Ula surenin nazil boluşudan hoşal boludu. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Dillerde kesel bağla yani münafıklar kildiğen bolsak, bu sure ulanın küfrıga küfür koştu. Yani ula münafıklıkta tehimu ezveyledi. Tehimu gümrahlaştı. Ula kafir peti öldü. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ula özlerinin her yili bir qitim yoki iki qitim sınıldığanlıqını, yani ula doğrusida vahiy nazil bulup, sırlarının paş kılındığanlıqını bilmemdi. Ondan ula tevbe kılmaydı. Yani nifaktan qaytmaydı. İbret mi anmaydı? وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Ula Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurudaki çağda ulanın aybini açıdığan Kur'an'dan birer sure nazil kılınsa, ula birbiriga karışıp, sizlarni birasi körüp kalar mı deyişip tikiviydi. Ula hakikatini düşenmez kavim boğanlık üçün Allah ulanın dillerini özgertip etti. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ey insanlar! Şübhisiz ki sizlerge öz aranlardan izzetlik, şərəflik bir peyğəmbər gəldi. Sizlərin külpət çəkişinla onunla iğir tuyludu. O sizlərə hidayət tepişinlağa heristir. Müminlərə amraqdır, nəhayəti köyümcandır. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Ey Peygamber! Eğer ula sana iman etiştin yüz öğrese, sen Allah'man küpayi kılıdı, onundan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Onunla tevekkül kıldım. Yani Allah'a yölendim. Allah'tan başka
hech ahdidan umid kutmayman va hech ahdidan qo'rqmayman. U buyuk arshining Rabbidir degan.